Okay, who want to try to make a conversation? Nastava je tek počela, a najmlađi učenici već su naučili kako da se pozdrave na kineskom jeziku. Učili smo njih hao, to je znači dobar dan, a cai cia je čao. Volim ga zato što na ovaj način ću naučiti kineski jezik, kinesku kulturu. Zato što volim da učim druge jezike i zanimljivo mi je na časovima. Zato što je učiteljica dobra i volim da naučim neke riječi kineski. Kineski jezik, tradicija i kultura Dalekog istoka zainteresovali su školarce, a nastavnica se trudi da im, koristeći savremeni pedagoški i vaspitni pristup u interaktivnoj nastavi, što bolje prenese znanje. Drago mi je što smo ovdje i što ću upoznati studente. Svi su zainteresovani za kineski i kinesku kulturu, veoma su aktivni na času kineskog jezika. Nadam se da ću im pomoći da nauče više o kineskom i kineskoj kulturi. Da su učenici ove škole veoma zainteresovani za kineski jezik, govori podatak da svi učenici od 3. do 9. razreda, njih 120, pohađa i nastavu kineskog jezika. Naša škola je jedna od 4 škole u Republici Srpskoj koja je na prijedlog ministarstva zbog velike zainteresovanosti naših učenika za izučavanje kineskog jezika počela sa izvođenjem nastave. Uključeno je 120 učenika koji su raspoređeni u 7 grupa. Svaka grupa ima po 1 čas sedmično i rade po nastavnom planu i programu koji je zvanično objavljen u službenom glasniku. Nastava se izvodi u saradnji sa Konfučijevim institutom, a ambasada Kine u Bosni i Hercegovini je sa 10.000 maraka opremila savremeni kabinet za kineski jezik.